نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Wasin sanglit iban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala iban salawat pa nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na inahli kalwarga niya iban na sin mga kasahabatan niya iban na sin mga sila amin miyagad pakarayawan sa hingga rumatungin adlaw kiyama pataptapon na tuto din pagmabuka na to ka Allah subhanahu wa ta'ala ayaw tod kita niyo mikimatay malain ka ning kiaunan na to halikusan sin agam Islam ajumlahan sin agam Islam lawi ayaw tod kita niyo magrida in manaykod dayng hadunya wat malainkan natimos na to in maksud may takitan niyo piapan jadi sin Allah ta'ala amuna in mag-ibadat kaniya huminang sindia akan niya serta umanib sinliangan niya in mahuli niya mga maas ay mangud sin ako haagama Islam aw nambok hadith dayng mga hadith sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat sin Imam Muslim dayng kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fariga ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba' min jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabda sin nabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam apabila laong na maubos din hang kataw rin kanyo magtashahhud kahinapusan hati ni halom sin sambahyang
ayaw niya kalupahan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in magpatilibon siya patuhan day nga upat parakala. Ini kaisa niya magpatilibon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala day hakangian atawakan day hasiksa halom sin apinar ka jahannam. Ini kamaruan niya magpatilibon siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dain hakangian atawakan dain hasiksa halom sin pakubulan. Inhi kamaruan niya pangayuon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala inbang man siya lapasunda sin Allah subhanahu wa ta'ala min fitnatil mahya dain hapanasat sin syaitan hawak tuin siya biyusan pasintuhan kabuhi wal mamat damikyan magpatilibon siya patuhan bangman siya di da masasat sin syaitan in makabtang na la ilaha illallah hindi siya masasat sin syaitan hawak tuin siya sung na may pahdarat sin Allah. Amitin hikatu ini kaupat niya wa min fitnatil masihid dajjal pangayuon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in bang mayan siya lamurunda sin Allah dayng ha mga manusia lapasun niya dayng ha panasat sin al-masihid dajjal amin gumawa ahuling zaman hamaksud asupayan niya laungon ka musliman palayuon niya dayng ha kasabunalan mon pagkalaungan dayng ha kasawahan mon pagkatigidluman inyatto dayng ha mga di akan katutan yung sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunalong si mga ulama inamuin dua nasabot sin kita niyo kaina inyat turin ha mga sunnat basahon na to halom sin sambahayang. Sa kahawain kita niyo mawus na magtasyahud dayng ha kahinapusan. Sabab in tasyahud makarwa kita magtasyahud halom sin sambahayang. Tasyahudul awwal iwan sin tasyahudul akhir. Tasyahud panagnaan iwan sin tasyahud kahinapusan aming sungna kaw sumalam. Dihayni in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinduan niya kita niyo dua hinduan niya kita niyo barasahon halom sin sambahayang bang kita mawus na magtasyahud in mangin dua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala in lapasun niya kita niyo dayng haupat parakala in hikaisa niya mga taymanghod mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in siksa at tawakan kangian sin apinar ka jahannam. Asal matampal katutan niyo siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya in apinar ka jahannam aminin tampat wairun kasanyangan kawakan sin manusia halom niya. Aminin tampat bangin manusia makasud di niya maingat hibutang in parasahan niya karena sin sigpit. Iwan sin kabinsanaan amu in biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia wala timayma sin panawag-tawag niya ha mga manusia amin diag pakan nadya sin kamatay wala nila hinang in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah ta'ala siwisuhan niya kita niwang biadin kabinsanaan sin mga tao nakasud palam sin apinar ka jahannam dayng ha mga farman sin Allah la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa qassaqa. In Allah subhanahu wa ta'ala na may takatutan niyo halaw sin Quran niya mahamulya hatungod sin kabinsanaan sin mga tao nakasud palang sin apinar ka jahannam. In mga tao nilaw sin Allah ta'ala la yadhuquna fiha barda law sin kaywanan magtatafsir la yajiduna fiha nauma in mga tao nakasud palang sin apinar ka jahannam minsan pabiya di ining karuk nila minsan pabiya di ining bayak nila pinungon imata nila hakarna sin kabigsanaan iwan kasigpitan halom sinabinar ka jahannam di sila magpakatub di nila maingat hibutan iparasahan nila makatay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Long sab sin kaywanan magtatafsir in mga tao nakasud palam sinabinar ka jahannam minsan hang tingi dayng ha mga hagpay ri nila kabakan halom sin apinar ka jahannam. Di na to mapasandong bang biya di ining kabinsanaan kasigpitan si manu si halom sinapinar ka jahannam. Sa abitan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala
yung mga manusia ini bang makasud palam sinapinar ka jahannam, la yadhukuna fiha bardan. Di nila tuan may ngat hibutang in parasahan nila, may ta. Aun saon indapit pato nila kayo. Indapit palawan niya ramikyan kayo. Indapit pataas ni ramikyan kayo, subhanallah. Damikyan bang mabasahon in ayat manunjuki pa apinar ka jahannam in pagkaon nila kayo. In inuman nila kayo. In kukulangan nila kayo. In tamungon nila kayo. Wayroon kasanyangan si manusia bang siya makasud palang sinapinar ka jahannam. Subhanallah. Hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay katutan yung bangkitan yung mawusna. Magtasyahud, sintasyahud kay napusan. In muna-muna pa ngayon tapatuhan hari pa kita makasalam, ya Allah, lapasa ako dahil hasiksa sin apinar ka jahannam. Inapinar ka jahannam. Tampat wayroon kasanyangan kawakan si manusia halom niya makatay manghuran kamaasan sinakwa kam Islam. In Nabi sallallahu alaihi wasallam siyuy-suyan niya kita niyo hatungod sinamuin paso sin apinar ka jahannam hadlaw qiyamah. Dahil mga baita katutan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamihi jamratan fatagli minhuma dimaqo. Sabon natudlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pinaka sa baba na siksa ha mga to nakasud palam sinapinar ka jahannam hambog usog. In usog ini usog pardo sa Allah Ta'ala. In usog ini nanay ko ding hapanawag tawag si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adlaw akhirah, adlaw qiyamah, kawaan siya sindua watu-watu raing haapinar ka jahannam. Kawaan siya sindua watu-watu hasiwi ding haapinar ka jahannam. Ang pahibutang papad si kiniya. Ang pahibutang papad si kiniya. In pasok niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatagli minhuma dimaguhu, magtuy-tuy, magbukadkad inamin utok niya karena sin paso sin apinar ka jahannam. Subhanallah. Yato pinakamababa na. Sabab inarka darajat. Bang upama kung mag-umbul ina pinarka jahannam, mag-umbul mga katay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Aun mapasok. Aun sarang-sarangin pasok. Aun nakalabaw in pasok. Aun dahing mga pinarka jahannam, minsan bubog si manusia rin niya kabakan bang silarok palam sina pinarka jahannam. Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Hambuk narka jahannam, narka hadlaw akhirah, masud si mga tao amuin, wala nila tiyunay in sambahayang piyado kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in masuko nilay ni amunin narka sakar. In narka sakar, sipat sin Allah Ta'ala, la tubqi wa la tadhar. In narka sakar, la tubqi wa la tadhar. Di niya kapinan dahil ha mga katibukan jasad sin manusia bang ilarok matunoy. Wala tadhar, damikyan wayroon kilahon sin apinar ka jahannam adlaw akhirah. Wayroon ni rayahan, wayroon ni miskinan, wayroon ni barkanan, wayroon ni kawasahan. Bangin Allah Subhanahu wa Ta'ala, daakun niya yung kamalaikatan niya, hipalarok intaw ni palam sinar kasakar, inar kasakar sa dia, la tubqi wala tadhar. Wayroon dahin ha mga manusia bang hikilarok matun, pupurun niya magtuy mga katay mahuran kamaasan sinakunapin ako haagam Islam. Yung pinakasababa na. Apinar ka jahannam masul si manusia adlaw akhirah. Hambok kusog dumatong padlaw akhirah. Hat sadya tangan inpad si kinyayaon sin baga kayo. Baga kayo mga katay manghuran kamaasan sinakwa kam Islam. Magtuy-tuy in utok na ni magbukad karkan na sin paso. Kaya sulayan day sabsing kita niyo masunog. Aun waktu di na kita niyo magpakahinang marayo sabab biyaw ning paso siya sandalan na to. Hadya kita niyo namin nasunog sin pupud si kayon tabiya. Atawakan kaya usugan sadya kita ni sin tubig piaso. Bangaon ubat bimawi atas kita mami bangman kaubat na ni namin pasuyaw.
Ninyan tuan pasok-pasok saja sa diha dunya. Labin pasuhad law akhirah. Ay pasok sin api neraka jahannam. Ubos siya mangituman mamutian. Ubos siya mamutian mamulahan. Ubos siya mamulahan mangituman mga katoy manguran kamaasan sin ako ha kam Islam. Hangkani mano siya nakasud palong sin neraka. Way biya sin laggo sin susun di magpak. Maun kanila. Baita sin Allah Ta'ala. Nagsusun ni mga tao nakasud palam sina pinarka jahannam may ta sila yat wala na miyagad kawayan sin Allah. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Kaptangan si mga tao narka pa mga nagtungguhan narka, isu nagtungguhan narka. Nagtungguhan narka malaikat. Mga malaikat. Bukon pagkahitamano sa'y magtungo si narka, bukon. Sa'y nagtungguhan narka yaon mga malaikat. O insipat si mga malaikat ini, gilab. Mga malaikat, maisog, mga malaikat. Amuin makarahit iwan makabuha. Makabuha ay malaikat. Amin nagtungo hapi narka jahannam. Nagkaminsan, hawak din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagmi'raj patasin langit. Kita niya ambok din ha mga nagtungo hanarka. Way minsan tuan imuyong kaniya. Nabi. Ya rasin Allah Ta'ala pakatan. Sibu da pabangsa manusia dan pabangsa jin. Hawag ko nagmi'raj si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niya buk din ha mga malaikat nagtungo si namin narka. Way sa minsan kiya tawahan, way sa minsan yuyum, way sa minsan siya kina. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Jibril. Ay kolong niya way kutul kita in malakyaun. Si Marina atawakan kiya tawa, atawakan imuyum sin pagdatong taya Jibril. Uni sambung si Jibril alayhi salatu wassalam. Law na in malakyan mundu khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala inamin malakyan long si Jibril ha Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yan long niya bakas kimatawa. Wala yan bakas imuyum. Deng sin waktu kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kani. Ay nakita man ito pamalaikat, patao sadya. Ay nakita man ito pamalaikat, patao sadya. Unin feeling long simbahasang kalis. Bang aun tao piagbak mo, kakilahan mo, nagsaumadya ka mo, wala niya minsan ko siya rin. At tawakan wala siya minsan imuyong kay mo. Sa biya diurugalan sadya. Biya sinamuin, aun karugalan niya kay mo. Narisakan magpakatanam. Di ka hinang maray sa bagyuni-guni mo ya tumay tabihat to. Nay namin mga malaikat nagtungo sina pinarka jahannam yaon malaikatun ghilab. Mga malaikat makabuga, mga malaikat makadahit makatay manguran. Kana asan sin ako akam Islam. Nain agi si mga taunar ka ini li khazanati jahannam. Hanagtunggo hanarka jahannam ud'u rabbakum. Baitain yuwain Allah subhanahu wa ta'ala. Pasampayan niyo ya kamu ka malaikat aning kabtangan namo ini fa Allah. Uning kabtangan si mga tao narka. Ipasampay nila pa Allah ta'ala labay ha mga malaikat nagtungguhan narka. Uno. Amurini. Yukhaffif anna yawman minal adab. Pagaanon sadyasin Allah Ta'ala kamu insiksa ikabinsanaan kaya na naman namurihan narka minsan dakuman hang kaadlaw. Ang kaadlaw. Sa kaula-ulay mga tolong sinapinarka jahannam yon wayrun hundungan kabinsanan kaya na naman nilaway. Wayrun paghali-hali, way. Bang aun dum, siksaon sila simudain dum, iban sin adlaw.
In kabinsanan ka na naman nilaw sinapin ka jahannam hangkan miabot in mga tao ini amin pangayon nila pa Allah Ta'ala para anon in siksa in kabinsanan ka na naman nila minsan dakuman hangka adlaw. Kunin sambong si mga malaikat. Sambong sing kamalaikat na namin diak nila. Magpasampay sing kabtangan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insambong kanila sing kamalaikatan awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Pamungungan pa sila sing kamalaikatan. Bukon kalaw si mga kamalaikatan bakas na di matung-matun kaniyo in mga karasulan. Nagdara sin hukuman sin Tuhan. Biyaitaan na kamu unuin kasaunalan uning kalaungan. Biyaitaan na kamu unin ikasud niyo pasulga, pang iban unin ikasud niyo panarka. Unin sambong si mga tao ini, kalu bala. Amuray ni kasambong nila lang nga huon, sabab di sila makaligwat. Di sila makaligwat, amuray ni kasambong nila lang nga huon. May sambong ka nila sing kamalaikatan fad'u, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Kamu nalaw may mangayo patuhan. Tumtuman niyo, in pangindua, sintao ng himuting patuhan, in pangindua, sintao wala miyagad hakawayaan sintuhan, inyan kalaungan, di tay maun sin Allah. At tibiya sila sin iyan sin kamalaikatan, na in kamuyan, tap-tap kamu halam sinapinar ka jahannam, kaya nga sinamuin, panulang niyo hakawayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nung hinang si mga tao naraka ini, si milawak halom si narka. In silawak si mga tao halom si narka. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Dimiretso na sila patuhan, timawak. Way na sila ng daka malaikat sabab wayron da sila siyambungan si malaikat. Sa dimiretso na sila nangayo patuhan. Uni nagisi mga tao ini, Rabbana akhrijna minha wa ya Tuhan namu. Andu pagwaana kami rain halam sin api ka jahannam. Pagwaana kami halam sin kabinsanaan. Fa in udna fa inna zalimun. Bang balikan namo pa in kakahinang namo kay mo bukon marayaw na kami ni mga tao nakaanyaya kay mo. Subhanallah. Taning pagsusun si mga to nakasud pa lang si narka, mabaya tuan magumuwa ding hanarka. Mabaya gumuwa ding halam si narka. Sabab sing kabinsanaan kasikpitan di nila kasandalan. Subhanallah. Kasyambungan sab sila sin Allah. Ingatan niyo bang uling sambong kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insambong kanila sin Allah. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tap-tap na kamu law sin Tuhan doon halaw sinapinar ka jahannam iwot-iwot kanyo ay nyo na kudaha magbisara. La ilaha illallah. Ay siyo pendaranan mo hadlaw akhira bang Tuhan imo kauna kay mo. Isyu pa in namin pangayuan mo, tarang bang mismo intagda po sinsulga himukaw na kayo. Lawla siya mo rin ako katabangan adlaw akhira. Aso kampong mo rin isa po katabangan adlaw akhira. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Inhambuk tawad lo akhira paguyan na sa sintay manghud niya. Paguyan na sa sinamuing aso kampong niya iban na singkakanunungan niya riya dunya. Subhanallah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adlaw akhira di na magmumpaat in pangarta sin manusia. Damikian di rin sa magmumpaat in kauanakan sin manusia. Illa man atallaha biqalbin salim. Malingkan amurin manusia dumatong pahadarat sin Allah in pangatayan niya salim. Unin hati sin salim. In hati si salim amuin pangatayan sa wasa daing hakatan kangian. Simu da tungod patuhan tungod pa manusia bangin pangatayan niya salim. Amuya tin pandangon sin Allah ta'ala adlaw akhirah.
ang kaning pangatayan may insert ta tiyo-tiyo subay say ni ayaran. Labi na sin pag-ayad sin arta iwan sin kawasa. Sabab adlaw akhira in arta ri pandangon sin Tuhan in kawasa ri pandangon sin Tuhan in pandangon sin Tuhan atay. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Inna Allah Ta'ala ri niya pandangon in luparan sing kamu. Di niya pandangon in panggaway sing kamu dayaw sin pamaranan sing kamu. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Malingkan in pandangon sin Allah Ta'ala in mga amal magkahinang sin kita niyo damikyan pangatayan sin kita niyo bang ini nagdarara kasi namuin pangatayan sawasa amin pangatayan bang dumatong hadlaw akhira amuray ni magmumpaat kaniya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mga katutay manghuran kamaasan sin ako haaram Islam. Amuyat tu in kasipat-sipatan sin apinar ka jahannam. Iwan sin kawinsanaan si mga to nakasulpalam sin apinar ka jahannam. Nahangkan pangayon tap Allah subhanahu wa ta'ala bang manya kita nila pasunda. Bang manya kita nyuri dahilamod ha mga manusia. Sipat ning kahalan nila halong sing Quran niya mahamul liya. Inhi kamarwa. Tayong ha mga nasabot kato niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amuin pangayon tap Allah ta'ala bang man kita salamatun niyada. Bang man kita niya lapasunda. In pangayon ta Allah ta'ala pangmaning pagtulak-tulak ta palong sin pakubulan ta salamat ning hakatan kabinsanaan. Karena mabaya kita iwan sindi indatungan sin kita niyo katan amunin lupa. Amunin lupa. Kanaun hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahaba inyawalihan sin manusia dahon magtupatasin langit. Hadis mahaba. Bang mabot naman tinyawalihan sin manusia pataas. Iyanon sin Allah Ta'aling kamalaikatan. Bang inyawalihan niya intag dapukan niya beriman. Iyanon sin Allah Ta'aling kamalaikatan niya. Uktubu kitabahu fi illiyin. Sulatan niyo inipon ko yan. Lamod siya rin ha mga illiyin. Aming mga tao, pasurun sin Allah Ta'ala palang sulungan. Nainyawalihan sin bariman din dito at dito hadas sin langit. Yanon sin Allah Ta'ala, thumma a'iduha ilal ard. Balikan nyo na siya matupalupa. Subhanallah. Fa inni minha khalaqtuhum. Sabab tayong halupa sila piyapan jariko. Wa fiha u'iduhum. Palupa day sab sila hibalik ko hati na bang kita mapatay. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Iwan day halupa day sab sila buhion ko magpalik. Saan yun? Dahon sing kamalaikatan niya walihan tamarimil palupa. Palupa. Ampa kita dahuman sing kamalaikatan ay kita dahon tanin mano sin jasad niya matupa. Pakubul niya. Kitaan niya. Amo natin datungan singkatan. Nain mano siya bang siya hiatod na palang singkubul niya. Turat wani magad ka niya. Turat. Di na mahinang 4, di na mahinang 5. Turay magad ka niya magkubul. Tadto silong simbasang galisim makasusa. Hatuyat to. Ang bukda imagad palong sigkubul mo. Subhanallah. Uninto yan. Sabdasin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun. Magad hata umiya taymang sirahon na matupakubul niya, tura. Fayarji'ul ithnan wa yabka ma'ahu wahid.
In mauli in duayaw long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magbalik da. Amurain magad kanya madto palom sin pakubulan ni hambuok da. Kuminto yan. Yatsba'uhu ahluhu. Bang siya yatod na madto pakubul niya, kakitaan mo nagsusugpat-sugpat in taod sinlaw lasya niya magad magkubul. Subhanallah. Kakitaan mo yung sasakatan, kakitaan mo yung manusia, magad kaniya magkubul. Agad matrafik, agad way kalabayan karma sin taod, sin magad kaniya nagkubul. Subhanallah. Wayatsba'uhu maluhu ramikyan, magad kanin arta niya. Ingka kana puti bakas piyagbi niya, magad kaniya. In sasakatan, piaghaturan kaniya, magad kaniya. In piaggasto, piagligo kaniya, ramikyan magad pakubul niya. In mahuli lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, induay ni, magbalik na. Balik na. Nabihaon, isuot na ko palong sing kubul mo. Nawang kau sumut na matto palong sing kubul mo lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In magadda kay mutuan matto ambuk da. Uno yan, bang uno in nahinang mo marayaw patuhan mo, amuratin magad pa kubul mo. Subhanallah. Sambahayang mo magad palong kubul mo, kan ayari. In pagpuasa mo magad palong sing kubul mo, kan ayari. In pagbakti mo parwa maas mo, inyan makad palong singkubul mo hangkan ayari. Hangkan in amal tamarayo suwayte ni ayaran, may tamuray ni in umiban katos. Minsan kita matto, patampat malayo, di niya kita butasan. Subhanallah. Kanayo tatto bi aman-haman. Nabang kita halom na singkubul, nadihay nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a al-abdu fi qabrihi wa tawalla ashabuhu, apabila hambuk ipon yan hibutang na palom sing kubul niya, hibutang nakita risab kita ni biya din hantang sinto hibutang palom sing kubul niya, amin lungag aw palungag. Subhanallah. Lungag aw lungag dito ko isiplit wayron iman mo ang pagkaubutangan kahoy-kahoy yaon. Amoy kahoy-kahoy sadya hibutang niya, tubang sadya kau makasayo, dahiton kau. Tabaw sa pagsayo mo, tigidlong na magtuwi. Subhanallah. Tigidlong na. Namukun hatyat to kahoy-kahoy tuan, ni panabon kay mo, tabunan pa ko sinlupa mga bumbihan haba niya. Nabangmig na yung mga tao ya, tumig na sila kumanin hikabi, ikaw ra kumani, sa isa mo ra kumanin hikabi. Allahi, san pabiya diin inamin halga mo hamano siya, di rasahan ka unungan niya sumud palom sing kubul, di. Ba't masuy-suy, ta naghapin na yan, mga katay mahuran kamasan, sinakwa kami Islam. Aun hambuok taon, nakalabawin lasan niya, paasawan niya. Tanda sinlasan niya pasawan niya, iyan nimbaran niya sambilong na paliyang kubul, magad ako kayo mo. At yan das sa sintuhan niya tayo asawa. Niya tayo asawa. Diana pa kubul, siyun man palom sin kubul, amo pa rin, sumod palom sin kubul, nisan inumatod sinlungag sin kubul, dahiton da muka da. Mayroon na nahinang niya. Hati niya makata matakadam, panggitam sumut na palong sing kubul tamo day numagad ka tumurit amal ta. Tamang kita tabunan na makasayo na kita long sing kubul, makasayo. Subhanallah. La ilaha illallah. Bago ra palong sinpilik kubul ni kubul na to ini. La ilaha illallah, bago ra palong sin office kubul na to ini. La ilaha illallah, bago ra sa inyo ako nakapag-meeting iwan sintaw kaya kasihan kubul na to ini. Nakubul na siya. Takad-takad ko mga pila minit yan, pagkita mo yan na, dua malaikat dumatong kayo. Malaikat dumatungon kayo. Fayatihi malakan munkar wa nakir. Dumatong namon kanin dua malaikat, munkar iban sin nakir. Papapaling kurun halom sing kubul. Dimingkod man ko halom sing kubul, ang pakawasuhon sin dua malaikat ini. Nung ipangasuho sin dua malaikat ini, tura. Ikay isa subun sadya kawag isintuhan mo.
Hikamaruan niya subuhon sa jakawangunin agamam. Ini katun asubuhon sa jakaw banghisin usog piarasin Tuhan marikato. Amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalawang mo, turatin pangasubo, nabupon niya to basta-basta. Amunin memorize mo na sa din Tuhan ko Allah. Inagama ko agama Islam. In Nabi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukon mamariri dito. Bangkaw ima ko Tuhan mo Allah, hinangay kawayaan sin Allah, iban sin layo ilyangan sin Allah. Bangkaw na nga po nag-agama sinagam Islam, paragbo sa bangunin kawayan sinagam Islam. Bangkaw kimahagad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinanga, iban paragbo sa bangunin na akan kay musin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga sabab yato, bangkaw kumagtang sin tuyat tulong sin bahasa, maluhay patuan dahil sin maluhay. Maluhay pa rin sin maluhay. Sabang nga minhat sadya ingat mo yung Tuhan ko Allah, matutawihahon, kaya ingatan yung Tuhan nila Allah, taon. Way pagsambahayang, way pagpuasa, way pagkatan. Damikyan matawtawihayaw na nga ko sinarang Islam. Ang pamasul mamuno, manguringanan nagagama sinarang Islam. Damikyan matawtawihayaw, nagnabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa suway nila rin kalupahan, di mamarahi, kaptangon sa sindila, di. Sa kaptangon sindila, kaharun sin pangatayan sarta, amalan sin anggaw takbaran. Nabangyan tumaparagbusta ay bariman bang asuhon man rabbu kalong na Rabbi Allah, yung Tuhan ko Allah. Madino kaunin agam mo dini al-Islam, in agam ako agam Islam. Man hada rajulul lagi bu'itha fikum, isyo'y nusog piaramaton kaniyo, wa Rasulullah, siya daak atawakan Rasul sin Allah. Dun hayan mga katay manghuran kamaasan sin ako agam Islam, dun pa siya si sulka niya, kana naman ni naming kasanyangan, iban sin kahayang halom sin pakubulan niya. Murah-murahan, bangman kita nyo katan, tapason sin Allah Ta'ala, dahil hakangian, dahil hakabinsanaan, siwurin di hadunya, labi halal law akhira, faqala rabbukum, ud'uni astajib lakum, amin Allahu, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubarakan marhuma, واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فأكثره وإن كان عسيرا فيسره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.